Kimni kızdırsan da yarı. Özün de kreatif deyip ettin. Şekşek pati, Tukay pati, Fatıma Malaya degen sözüm oldu. Tukay pati mi? Pati Tukay mı? Oturtu yok. Yok oturtu. Hepsi bitti gitti. Yok oturtu. Biz kelgəndəli korrektorlar bik yaxşı işləyir, redaktorlar dərəcəsindəki. Rabi Tabibatoğlu etmişi kızganışka göre. Kızganışka karşı tügül. Bir yigit bilen soğuş ayazdık. İldar biləsinmi, mənə sözünü böldürüb etdim əli. Bildirme. Assalamu alaikum, hayırlı gün, hürmetli dostlar. Sənmisiz? Biz Qobat Qiyamovlar qızdıra topşuruğunda. İldar, bugün kimni qızdırabız? Bugün kimni kızdırsan da yarı. Çünkü bizim jurnalistika kengliginde barımızda da şunday bir hata var. Özümüzge de elektrike kele var. O da bolsa İngiliz sözleri bilen mağul. Yaşlar jurnalında bik oşuq şağıla ol. Yaşlarında onlar kreativ bulurğa ımtılalar. Həminə internetlarda көрінген İngiliz sözlerin Totar matbuatına da olup kilişilerinin birisi. Mene özün de kreatif deyip ettin. Mene muhterem cemaat şundan da uylap qarasan, bizim bitinde Tatar tilimiz motor bay deyip söyleşemiz. Hem şuşunda nindedir kişi anlamagan İngiliz sözleri kullanabız. Mene bunu 60-70 yaşındaki ülken buğun aptara bu tırayında. Bu ninde söz eken deyip. Mene bunları men jeyip aldım hazır. Bunlar barısa da bizim kollegalar tarafından gazetelerde, jurnallarda, efirde yangıragan sözler. İldar biləsinmi, mənə sözünü böldürüb etdim əli. Bildirme. Abdullah Tokay, Fatih Emirxanlar zamanında da bitinde sözler Tatar tiline, yana sözler kirgenler, Arap tilinden, Farsı, Türk tilinden kirgenler. Fars, Türk tillerinden kirgenler. Onların koybirleri bugünkü künge kilişide koybirleri yok. Belki mine bu kuruluş da yaşlar tarafından matbuatlara ötüp kirgen İngiliz sözleri de belki kullanıştan koybirleri düşüp de kalır onun. Lakin baribir mine bu küp derecede mine kalsa Tatar tiline xilaflık getiredir deyip olayım. Çünkü bizim özümüzün bik matur sözlerimiz var. Bizim kübrek şul matur sözlerini kullanırga gerek. Elbette onun için tağımda şolu kitap okuğa qaytıp qalabız. Edebi eserler bilen tanışı, gazete, jurnal bilen tanışıp baru. Edebi eserler degende de bundan da biz klassik yazışlarımızı küzde tutabız. Mesela hazır şunday sözler, men yazıp aldım dedim mi? Diş ışırıtan İngiliz sözleri. Headliner, speaker, brutal kişi, kommunikatif kişi, kreatif zat, handmake tügerege, şekşek pati, Tukay pati, Fatıma Malaya degen sözüm oldu. Tukay pati mi? Pati Tukay mı? Pati bigrek de popülerlaştı bizde. Yara, əli mine bitinde bizim özümüzün profesyonel terminler arasında da alar kilip kirgen indi. Biz onlarda mesela koşalmıyoruz. Stand-up degen sözünde bizim hazır özü sözü biz. Ya bulmasa live kullandık, live jiberdik, şeyleşemiz. Belki bunların alıştırı turunda da uylarga gerektir termin bularak. Hem ettigilerinin de hiç şeksiz onun uğruna bit kullanıp bula. Mena bir abi etkeni, mena di konsert alıp baralar da çıktılar da. Mena bu jırşı ol bik kreatif şahıs deyip eytelerdi. İcadi şahıs deyip gene eyten garamim iken. Mesela neyme? Alga taba gittik. Tağın bir mesele olda bulsa tercüme. Mena tercüme itemiz biz bu bizden kutulgusuz, bu bizim zaruriyet. Rus tilindeki materyallarını biz Tatarça veremiz dişkına. Rus tili aşağı iş itemiz, çiğ dil materyallarını Rus tili aşağı tercüme etemiz. Demek turdan tura с русского на татарский и переводим. Mena şul vakitte yışkına bizden hatalar kite. Turdan tura tiyinge tiyin, harifke harif tercüme ediyor arkasında ol. Bu kalkulaştırı deyip atalar. Bunun turunda tutaştan söyleşip gelemiz. Tercüme vakitinde bir forma hem iştelik tercüme edilir tiyir. Fikrinin maturluğu, konstruksiyanın, cümlenin maturluğu da tercüme edilir tiyir. Mesela men bizim metroda bunda yazılar görgenim var. Oturtu yok. Yok oturtu. Hepsi bitti gitti. Yok oturtu. Nerse turunda söz var. Şunda yok mesela Irak gitergede tügül yazılgan. Oturtu qaralmagan degen. Urus etmişler, уже теплее, бегебет, mene bu Tatar şarap. Mene şunusunu yazıp bulabit. Oturtu qaralmagan, bu orunda oturtu qaralmagan. Şehir transportunda bir yaşıyor bu. Ya bulmasa bikkine mene yaşlar basmalarında yaşayır. Narkomaniyege yok. Narkomaniyege nerse azık yok mu, narkotik yok mu, nerse yok. Nerse turunda söz var. Bitsin narkomaniye degen söz var idi ilik. Ata babalarımız kullanan şu sözlerini biz bildirge etiş. Bunun için nerse 50-60 yılғы gazetelerini açıp okurağına gerek. Bitsin kulluk, bitsin düşmanlık deyip yazaları, kışkırıp mitinglarga çıgaları. Nersesini açar, bitsin degen sözden koşabız mı? Dege, soqır degen sözden koştuk bitin, kürmevşiler deyip. Kürmevşi bulgaç bitin, bunu koşup bitmişe gibi gerek bula. Anısı da var. Bitsin degen sözden koşup imi nunisi gündü ol.
Наркоманияга юк, бетсен наркомания турында сүз бара торгандыр. Менә шундыйрак әйберләр еш очрый. Буларны булдырмас өчен инде мөхтәрәм җәмәгать, тагын да игътибарлырак, тагын да иҗадыйрак журналист булырга кирәк. Телебезне яратырга Аяз Гыйләҗевләрне, Мөхәммәд Мәһдиевләрне, Әмир хан Еникиләрне укырга кирәк. Бу очракта мин әйтер идем, менә бәлкем Татмедиада курслар оештырып алырга кирәктер. Хәзер бит инде менә журналистикага укытканда да бәлкем кайбер фикерләр бар. Менә журналистика укытканда тормыштан арттарак бара дип. Хәзер бит инде технологиялар заманы, башка төрлерәк укытырга кирәк дигән фикерләр дә еш яңгырый. Бәлкем бу очракта менә университетта биреп бетермәгән белемне, бәлкем менә хәзер без эшли торган Татмедиаларда оештырып җибәрергә мөмкиндер. Әле менә исән калган яхшы тәрҗемәчеләр булган вакытта дип әйтмәкче булам. Менә аларны җыеп, тел белгечләрен чакырып, өлкән буын журналистларыбызны җәлеп итеп, минем уйлавымча, редакторлардан башларга кирәк, мөхәррирләрдән. Менә аларны туплап, аларны эшләтеп. Редакцияләү бит ул бөтенләй икенче һөнәр. Редакцияләү менә яхшы редакторлар җитми дип уйлыйм. Мин менә монда баш мөхәррирләр турында сүз бармы? Редакцияләү текстны Әдәби редакторлар турында. әдәби редакторлар турында бара сүз. Әгъзамов Флорид Имам Әхмәтович әйтә, заманында безнең чорда, Совет заманында һәр басма органда әдәби редактор эшли иде дип. Менә бик әйбәт булган ул. Ул бүген дә зыян итмәс иде, мәсәлән, эфир белән эшли торган телевидениеларда шушындай бер әдәби редактор булып, текстларны карап, төзәтеп утырса. Без килгәндә әле корректорлар бик яхшы эшли иде, редакторлар дәрәҗәсендәге. Раби Табибатулла әйтмешә, кызганычка күрә, кызганычка каршы түгел. Шулай итеп, мөхтәрәм җәмәгать, безнең бүгенге сөйләшүләребез тәмам. Син лайфхак әйтмисең? Лайфхак әйтеп узыйм әле, ул да булса исемнәр турында. Мөхтәрәм җәмәгать, хөрмәтле коллегалар, исемнәрне язган вакытта чыннан да игътибар итәргә кирәк. Без татар фамилияләрен бөтенләй биртеп, бозып, гарипләндереп язабыз. Мәсәлән, бер кеше булай ди, минем фамилиям Галимзянов. Мен әйтәм, нишләп алай? Паспортында шулай язган, все бетте китте. Паспортны бит аны тере кешеләр яза, аны шулай ук гыйлеме булмаган 30-нчы елларда, мәсәлән, 60-нчы елларда белем алмаган шулай урта белемле Авыл советындагы кешеләр язган булырга мөмкин. Мен аларны кимсетәсем килми, ләкин ул бары бер документ булса да татар әдәби теленең кануннарына туры килә торган әйбер түгел. Галимҗан булган аның бабасы, димәк ул Галимҗанов. Абулханова дип язалар. Хәзерге вакытта коллегалар ул Әбелханова турында сүз бара. Даутова. Аннары мондый күренештә бар. Туктале бу татар фамилиясе була, димәк дан соң кирәктер инде Даутова була торгандыр инде ул дип сорыйлар име? Бусы да наданлык. Давут инде ул, Давут пәйгамбәр булган. Хасанов, Хасан абзый дип сөйләшмәйбез бит инде, Хасан абзый. Хасанов, Мусагитов, Мусагит турында сүз бара. Бер егет белән сугыша яздык. Җырчы малай белән. Мен әйтәм, син Абдрафиков. Юк, мен Абдрафиков түгел, мен Абдрафиков ди. Мен әйтәм, нишләп алай? Меня мама так сказала. Мен әйтәм, мамы тоже ошибаются иногда. Кызарып, бүртенеп сугышырга килә башлады минем белән. Нет, минем паспортымда шулай язган. Мен әйтәм, паспортны надан кешеләр яза ул дим. Юк, килешми. Я Абдрафиков. Менә шулай итеп сугышып бетә язды. Ярый исән калгансың? Әйе. Аның бабасы Габдеррафик булган, һәм басым Габдеррафик дигән җиргә төшә. Мәктәптә мискин баланы интектергәннәрдер, фик дип мискинде. Йөдәткәннәрдер, жанына төшкәннәрдер. Шуңа инде Габдеррафиков дип үзенә бер саклану механизмы Менә уйлап бу тапты. исемнәрдәге ялгышлыклар ул төзәлеп тә бетмәс кебек инде миңа калса. Чөнки иң беренче гел исемнәр белән шитәбез бит. Титрларда исемнәр. Чөнки бит инде ул төрле документларда шулай язылган хәзер. Ләкин әдәби татар теле бар бит, шуңа күрә Әкбәров дигәнне Әдәби татар теле синең белән миңа да Илмирганды. Дисеңме? Ие. Заппаров дип язалар, но бит Жаббар булган инде аларның бабалары татар әдәби телендә. Аннары Разия дигәнне, мәсәлән, Миргазиян дигәндә ы белән язалар. Әйтелеше шулай инглиз телендә кебек. Бер төрле әйтелә, ләкин язылышы бит икенче төрле. Разия дип әйтелсә дә, Асия дип әйтелсә дә, анда ы язылмый. Асия, Разия, Миргазиян. Язылышы менә шулай. Менә шундыйрак лайфхак кабул итсәгез, бик шат булырбыз. Бүгенгә шулар дуслар, сау булашабыз.